Uba sambor lang ding do mentakas ngi ka khat pratrik unailar arajar arpuar. Ulapin bena ba abo unrung no Shakaseng All India Trinamool Congress AITC but hakaju kapor undeiru ukurtong jong katiga seng naga khatsau penthor umkra constituency but unsaya kun yake election arhajar arpulai. Habakran chikila pathai kubor uba sam ulaong bakajing temu jong u bandrung syakakam san hima sima kadai halor kanongrim ba udan kajing temu banyarap khamtam yeki kup shiliang sem shiliang khamtam kitu ki bakamai mensingi ba menmien Hang bangiwan hangi kalong ba mission snam kama wan I feel the press conference exactly she's snam chwa by day but jingtmu janga mangni kun election napo 14 kha control napo 14 control kha constituency dia dapi kema ba mission snam ngai pi ba ngan sa decide untuk party 6 months before election kita makalong mentai timing la conside chahi Mamata di benai August, yang 2 September, Oktober, November, Desember, Jan, Feb, baru saya take di benai. Di hakini ki sausan benai bingil ayat ya kenong konstrat dan konsensi. Bingil apa sesuatu kalau bah hangte pok konsensi jangi propon nak sispa di longye ba kemudian nak jenjar di longye di bawan nak di longye di ba di head of the family bagi bakamai ya ka longye ngejungki di bagi babelam sini bam demit ti ngalai syok bat bubun ni khantam ni bat kilong kami kiut bahaya ke jikidor ki marba mardi kiut bahaya jikidor ke gas kiut bahaya ke jikidor yang serat sebon ini ki essentials bagi penakaman asli ti habai dei bakani ke bentah ni lepi mau house nem arjar atau ala dan bentah ke banya denang bat ki penhun juga Meghalaya Joint Action Committee Commission Vehicles ini penhak kan dua petrol te ngai iba nadu kapor hi kadang baik jinglin musuno nak yang sel government bikin rak baik central excise duty juga ini essential commodities te ngasuthu bangin suya keren tang apa madan padia mengilih last time kami hapso te badai kapor ini tu bikin denok syakawe ke jeli kenang ba kita ki kya kison jung ba ini yo kan address apa assembly the reason we belai ba nga khani kinti nga wan ru nga ba pensai pi ba number of political parties ala jet nga ada dan gajing keren gitu officially ng sarong no syaka TMC All India Trinamool Congress la sisngi te hani kinti ru nga bu gajing kepat ko smuret akhmat ko buram ko bakraw yung pi ki constituency ng Putanong Prak Constituency ba dalong yuwan na katiga singi alam ka jingkersan ingat mo kung kartong jong TMC si officially nga join ba kanunong political party dapat don ka any official like ba nga join ba political party it's just that mga OMP 6 months before election nga decide a political party based on the calculations based on the reports ibangin ayo di social media team aja nomor hapan ni keren yang ni buat ka TMC kadang tak impact juga indre nga ada nak jong social media team aja then for the last 7 to 8 months media team kajongi jong sam kanti we working on this the media team kajongi ngi work ya kani tingin nilap hiba kadi katai hi jing shishahi ba firstly kademography jong ka constituency ka ba ngi bing propagate ya ka regional party mereka bakongsan hi kadi katai ba kipat ba kiut kita ki ba bengin address kita ki kat kung gajing stui ke jongai kalau mau ingin hapan address nanti nak parti kepada nak option nomor ba kepada nak ruling mentah kami bikin keren baik ngai tu pi nai hak jingi alti ke jongane ngai syambul ki parti semua ki om baik kata hang ba si kata te dari open ni hidup boni pro parties ki ada stick lim pa hidup ba kin sayo ka majority ba bikin form government Andre ngam sini kita betul partis bikin keren supaya jadi dua tempat pamar di Andre ngam motif jungi bingirung ke politics Andre wan ong bangin kamay spa ke politics yang mingil itu bayi ngina along very settle ke business ka jingirung jungi ke politics kamut pada ka bahak jungi nang peton kra konsensi ngina sedang ke pembesar jungi ngina sedang ke sam kamti besar jungi ngina dia ngina biang ladang perkali tangil dia simet ngam kam su iru perung ke politics ngalahon ke tu ngi kamay man kam jenmit mo man su no Andre di nadu tu bingirap iki bah tu ke lockdown kamtam tu ke badai bat katu gaji pen hab dor petrol ni ham tu ya ke ga bakas sen government ka sira excise duty akan ma tu por ba kira san excise duty jong produk su
pakiudor pensan gas berkepentingan serak kini di bagi pinam kambing man kasih bagi longin beduk besuk ki setja ki setjita mo pinam kam gas pinam kam yang serak tiwat atau kapor bagi ki driver taksi ru pakiudor pensan ke petrol te haitu i rally bang lang buat i bingiran bentalang buat itu taxi drivers ni mention sepang tu jingra government kasih excise duty buat jingra ke state government nya ka value the tax kembali lagi saki berdoa iba tang asngi hadin bang ai to press briefing honorable chief minister i roll back the tax te kata yang stu ba specialty jongai pasli ke nanta te bangan suya keren pada yang maran pada kita nakapos kuar kamalong te kanjena bahaya nga bangan rong sa jeli jong sangima sima wala fi alat nga bangan dan po legislative assembly kita di ginongren mga kwa banikon ngamdan kami ya bandong bang adu bang dalong minister ipi punjab nga ngalong tong MLA ru daktu ka mohor jong MLA nga la bang address kita gitu ju ba. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.